The Last Man on Earth Season 2 Episode 10 le 11 anasay kitaw hite. Mike Miller chu space akuna alendo achun. Spaceship akuna khawkhat akimat khan hicha akuna chu spaceship sunga anung lut kit ni nahi. Kel injong Miller thapa oina chu ipize hidham atin lekha khana hi aven aloi ho komachun. Oina hi chini aumin khat appendix hi in khat chu gas ji a oina jong umi atin hi le. Tedi chun Miller thapa komachun. Chenlang toilet na e gathan Ahoti ahile no oi sunga gas chu hungpo nin tin na oi na jong phadi ahi ati na hele Miller tha pa chun ipisei nei hamatin lunghang ta in ken gas na gastric imacha ka nei poi ati na hele kel in jong lekha chu alakin in appendix himai the ahi atin appendix na asymptom ho chu aban sei hla in ahi le Miller tha pa oi na ta chun akitu phanin ama ho se chun Miller tha pa chu appendix ana hiding in aging mo che etawin ahi chu phanin erikan jong Appendix ahi ahile ipi ilo diu tam atin ahile kalchon appendix to operation bo akila do the ahi atin chupanen aloi dang sinjong operation bola kila do the ahi ahile nang Miller tha pa hi operation no bolding ahi tai atiu vin ahile kalchon ke doctor bon ki hilowa ken ipiti operation ko bol deham ki to khana neu chacha ga hui chu ko bol thejin ahi wanga doctor lom la ki hilowa operation bolding chu kangap chapoi atin ahile tedi chun Nang na bolo le koi madang a bol thei di UMPA ve atin a seite tejin a hile Galton 3-star hotel a safe ka hibo weekend operation bol thei pungi atin a pot do tan Erican jong calls aga zui do in Miller thapa operation bolding in aga taw thojing tan a hile Kal in jong anop pi tan hita a kheu thlan lai ta ajun tedi a hungin a hile Galton tedin imacha seiman lo in Miller thapa chu operation ka bolding a hitai atin a sei phanin tedin jong ima sei lo in a pot do ki tan hi Erika jong Miller thapa ki jamna lupna chunga chun atovin a hile tedi ahung in Miller thapa kom achun lungneu hi in na thi loading a hi atin kar khat hi apin to a hi chi hin na hon loading a hi kum som nga zole na honding a hi atin Erika oya now sense aga hopin na pa hi imacha ti loading a hi atin appendix 2 chu asejin appendix chu aseisin a hile Erika chun tedi thu sei chu angai nom thim lo phanin room sunga ko na asol do ta na hi Melissa le Carol injong Miller thapa operation ki bol na ding room chu asu thing thlonin a hile Melissa chu lungno mota in ahin kap thlatan chu panin Carol in jong Melissa chu koizin kap hi in Miller thapa chu imati ponte dam tho thoding a hi atin a hile Melissa jong akap ki tapon langkhana kal le to chu operation bol dan biskur khana hi akithem chu thlonin a hile tedi ahong in kal komachun ipi ka bol pe thei umam atin adongin a hile kalchun nang na bol thei ding khata ume atin chu in sin a chom hong umin to le tedi chu hospital a thilong ho ki koina jimun a kal operation ki them chu na ding in thilong aga hol thlonin a hi wang in amjo thlan tapun a hile amani jong alung kham hle thlan tan tedi jong aki gelin a hile idea khat a hin nei tan aloi pau posal khat bits a anavui pau chu ama thilong chu la do ding ti lunggel a hin nei tan amani jong aloi pau thlan chung achun ading thlan in lei chu a khut do thlan pantan a hile to chun tedi koma hi chi hi bol pote ken ka bol nom poi atin a hile Tedi chun ipiti ham hichi ibolowa hile thilong dang umlo hi atin lei alai tabe machun alai in hile to chun bolta hi in kaloi phata a hi in amomo nga jong kalta anaki doi thlan a hi in to hi ke kalta ka ki doi thlan lai ta ama ta sa hi kal in mukin helang hile ke ni ki ka aboi the a hi atin a season a hile tedi chun hi chaho sei pha cha hi tapoi atin tot ko machun nehin lai hun atin a sei te phanin ton in jong tedi thu sei cha amang in lei cha ani thlana alai thlan in aloi pau thilong chu alai do thlan ta na hi in a thung thlan phanin thilong chu in maiza a koi thlonin amani chu in sung aga lut thlonin a hile kal chu plastic a kisem mihim ta salim khatna hi operation boldan anaki them chu in hichi chu Melissa le Carol in kal operation ki them chu na dinga a hin choi pi thlan a hi in tedi le ton in jong hichi chu amu thlan phanin ima sei thlan lo in aloi pau thilong chu aga nung vui ki thlan ta na hi chu in Erika jong ahung in kal kom achun Miller thapa oina cho kho si che in hungin lang operation hin boloizen atin a hile kalchon khungai ta din ka them jep nai poi atin hitia amani akheu thlan lai ta achun Miller thapa jong hungin ima seiman lo in a oina kho si je achun adin namon achun a hluden ta na hi langkhana space a Mike Miller ki tipa chun hichi lungno chu aminding in feel asa in lung chu a hopi in lungno ko machun leise chung arna achi nomdan a sei pe in Chu in amanjong space van ho hoita aki van tu min alung chu aki choijin leiset art lang zonin ahung leng thlatan a hi kal injong Miller thapa kho hello a thu phanin alo thelo a Miller thapa operation chu a bol pantan to nin kal chu aki thopi in
aloi dang ho si chun amani operation ball chu ave ovin polang achun anga ovin Miller thapa oi sunga appendix chu amu phanin kal injong a nin a hile thisan aha pot hle tan thisan aha pot wal be se je achun Miller thapa chu hichimun achun a hin khu abeitan athitan hi langkhana space akona hungleng tha Mike Miller kitipa chu tuichung a boat khat chunga he achun hicha kon chun cycle boat khat na he ahung sai do in zotna ding pen hello in tuichung achun ni thum lang hi a umta na hile anle tui don lo a hi je achun thima anom jatan hita thidinga a umlai ta achun amang ta banga hi anaw pa Phil Miller tedi chu aneu lai mel a akoma boat chung khat na hi toda na ko amun hichi chapang pa chun Mike Miller koma space akona art chan hung hlung ta a to hi pidinga na lungneu ham kipan in lang cheki nin ati na hile Mike Miller chu ahung khang zapmin aman jong avet le akom achun boat khat amutan aman jong kipa ta in boat na lang chu adel in boat chung achun akal do in mi am atin ako lelen a hiwang in koi machan adon bu lo je achun boat sung achun alut nin ni thum lang an lo a hi je achun agil kel waltan aman jong boat sunga ne ding ho chu anen adonin avan ho aki khelin a hile anung langa konin posal khanin thala he adorjin koi nei ham ka kap li din hi ham ipidinga ka boat sunga no hung ham ati na hile Mike Miller chung kichata in space akona art hung a hi dan chule ni thum lang se hi tuipi chunga a hi dan a sei pe in a hile hichipa chun virus infect nei ham virus ananat ham atin adong in a hile Mike Miller in imacha katipon virus zong ka veipon na ima ka nei poi ati phanin hichipa chun lungkham hi in ka kicha sa go zong a hi poi kiven lo thelo a hi ja ala ka bol a hi kamin pet round a hi atin amani introduce a ki bol hanin a kichibai to hlan na hi zana bu ane hlan pe na hi Mike Miller chun pet brown koma ine ding ho hi ahung be ka a town sung ho aga chi aga la a pha hi lo ham ati na hi le pet brown chun ima seilo in Mike Miller chu a family thu adong in a hi le Mike Miller chun ka in ko te hi taksona cheng a hi ovin now pa Phil Miller ki ti kha jong ka neijin virus hung ki pat masanga chu space a che ka hitan to a hi arna ka hung ki na a hi atin ka in ko te hi damuham a hi lowa hi le ipi conditiona ham jong ka heta poi atin a hi le pet brown chun zu khat a hin la do in chi hi don khom hite atin thu chum a sei pi ki ta na hi adon chai ane chai thon pha nin pet brown chun Mike Miller chu alup na ding a sei pi in alum thon ta na hi le Mike Miller chun alup na bang a pet brown lim ki ta ho chu aba nei chan a ven a hi le a ong khat na chun pet brown in anavet gu chu amu pha nin Mike Miller chu king the jing alungela chun hichilaya ko na hi kapo do wa lo le pet brown hin ei ne chai ding a hi ati na hi zinka in pet brown chu Mike Miller koma akizam in Mike Miller ahung kha pha nin pet brown in zanhla ana sei town a cheding na ti chu ko nom tai atin ani thlona chu safety suit ho akivan thlon in town lang zone in achi thlon ta na hi tuipam athun thlona chun Mike Miller in a keng chu leitul aga thlo kha achun akipa hle jing in ni phabeb zo a space akuna leisit ahung ki na hi je achun akipa na asang hle jing in a hi amanin jong gari khat akimat thlonin ahung sai thon tan a hi le lampi achun Mike Miller in gari tamta a thlai le dan traffic light a umdan ho mi tamta awa le dan ho chu lunghel ta in a season a hi le pet brown chun hit a mi munom na hi le mun khana ka puiding na hi atin thilong tamta ki koina mun khana hi apui ta na hi pet brown chun Mike Miller koma tua thilong na mu ho hi amun muna a in inwa thi tamta a hi win hi cha ho chu kila khoma hilai muna hi ki koi a hi in virus ya thi a hi we mi kha chu virus ana tingle akam sunga hi thisan hungpo na hi cha chu thiji a hi we atin a hi amani zong gari a hung hlai pan ki thlantan chong khat a hlai zo thlan a hin pet brown chun lampi pang a billboard khana thil ki ji khat hi amun aman jong gari chu anung tol ki nin a hele Mike Miller in jong amu phanin gangta a gari a ko na chu akum thlan hi chi billboard a chun a life induction ki ji chu amu phanin Mike Miller chu akipa hle jingin hi chi muna hi ka in ko te jong a hi ve atin ki pa ta a season a hile a hello ka in anung langa ko na pet brown in alu a hin khet pi in a hile kho hello in a thutan hi hita kho hello a umlai ta achun amang tabanga hi chapang pa anaw pa Phil Miller chu amuki tan chapang pa chun tho in ipidinga hilai muna hi na ki jam ham atin a hile Mike Miller chu kata sa ka cha zo ta poi atin a hile chapang pa chun na tho lowa hile ka jun ka tha khum din hi atin jun thading banga kho umin a hile Mike Miller chu khu a hin hezapmin amit a ha in a hile mi khanin tui asun khum chu amutan pet brown chun Mike Miller chu bon an nung pui ki na dinga virus abe lo na dinga avan ho chu hoita anano thing hi Mike Miller in jong pet brown koma ipidinga hita hi nei bol ham life induction ki ji chu mu lo ham taksana ka in ko te jong a hi in ka in ko te jong anadam na lai mai the hi atin a hi le
Pet Brown chun billboard na kiji chu government hon mi a thlep naw a hi bove gachi le chun government hon naman o vintin na thi tho ding a hi atin ka thu sei na man lowa a hi la pistora ka kapli din a hi atin Mike Miller chu pistora adoizin na khuplanga ki zamin na nunglang ka sop na lai de hi atin Pet Brown chun Mike Miller nunglang chu asop min a hi la a pistor chu a hin ki le thlatan amani zong pistor ki chu in akidel thontan a hi la Pet Brown chun Mike Miller in akivan pen safety suit anung lang ke chu amu phanin ada hle zingin ama zong ki chata le tizata in akap dentan aji chu ama lungela Mike Miller van chu ake a ahile Mike Miller chu virus veintin ama zong ki veitan te ti chu agel a hi je chun ama zong thiding in akigeltan Pet Brown chun Mike Miller lu chu akhet pe kinin ahile Mike Miller chu kho hello in a kitan chom kha zo in Mike Miller chun khu ahin hetan ahung khang do in ahile mi thi tam ta ki koi namuna chu Pet Brown in a thiding in virus a thiding in anadal hatan athi na ji zong hi government heading in Pet Brown chun anaji pe in ahi chu in aman zong gari khar akimat in taksan lang zone in a thlaitan ahi hi chan ahin the last man on our season 2 episode 10 le 11 akichai tai